ihola lela Zulu hola lela bantu bengiphethe ngezwe lethu zezwe zivungama ngawe njengezinyoni sishe zinyoni sishamahloko ayicekezele insimuka thingana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sezwa ngomyayeza kandamuko kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tjatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyana uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti ke mina insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sasivuthulula ngoba sicela amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe kankane lakhala lathi ngihamba lithesele usike lathi ngaha kumjabulelo kwamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kusuma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede ezikhohla amasokana kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV ukuzibongela ke bafowethu kunesizathu esenza ukuthi njalo mangifika ngizibongele alikho nelilodwa ilanga lengothi mangifika khona ngingazibongeli uma kwenzekile ngangazibongela wokwazi ukuthi khona iphuthe elithile lenzakalile kimi kwesinye isikhathi ke mhlambe ke masibaningi ngeke ngize ngizibongele kodwa ke kulungile uma kuuthi umusha ngiyacela ukuthi ushaye ibutton lelibhali ukuthi subscribe wenzela ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole uyazi bafowethu ngithe mangifunda lapha incwadi yamakhehla engabona ukuthi ijulile indlela yesintu le esizoyikhipha njengoba nje kuzoshaya inyanga kaZibandlela kunencwadi esizoyikhipha enohlonze esihloko sithi indlela yesintu kodwa kangikho lapha kuleya ncwadi kukhona into ebhaliwe mayelana nokukhonza uNkulunkulu nokukhonzwa kwamathongo mawubuka inkolo ithema ifike nobuqili ngikhuluma ngenkolo yokufika inkolo yathi mayifika yafike yavezwa ondlebe zikhanya ilanga bafika nobuqili obukhulu kakhulu kwanezinto esithi masizikhuluma kwangafanele ukuthi sizikhulume sizibeke ziyisiminya zinjalo kwakhona izinto ekufanele ukuthi sizenyeze ngazo ngenhloso yokusinqunda nokusithuntubeza amandla ethongo ngelinye ilanga khona imbizo ngizosho njalo engake ngaya kuyona ekwakuhlangene khona izinkolo nabantu ababelaphi bendabuko nabantu abayizazi zesintu kwaphakama umuntu la okholwayo wathi iphuthe nilenzayo nisuke nithi niyabakhonza abantu abangasekho baphakama ozakwethu bathi cha asibakhonza abantu abangasekho iyona ke lengifuna ukuzoyilungisa ke namhlanje okuwukuthi wonke umuntu okholelwayo esintwini okuwukuthi akangazenyezi ngokuthi thina njengabantu abampisholo kusukela endulo sasikhonza amathongo siyawakhonza asizukwesaba ukukusho lokho ngesizathu sokuthi kwafika inkolo yamaqili nemithetho yawo yobuqili iyafike yacindezela konke esasihamba ngakho bafike bavala indlela yesintu esasihamba kuyo basifundisa izinto
eziyizeleze esithi masizenza kufanele ukuthi siziphonsa kwalasha. Lento yokuthi abakhonzwa abantu abangasekho amampunge lawo into leyo yokucindezela umuntu ompisholo ngenhloso yokumthuntubeza amandla abanawo. Umeke wahamba waya koguqa wafike wathemeleza okanye aphahle okanye athethe ngempepho. Abantu abadala okanye amathongo siyawakhonza bese wona asikhonzele kumkhulu womkhulu. Ngezikhathi zasendulo abantu bengakasuki kwindlela yesintu kwakade kunjalo. Wawungaveli ukhonze kuNkulunkulu kodwa wawukhonza emathongweni akini. Ukhonza amathongo akini ukuba wona akukhonzele kumkhulu womkhulu. Umuntu okuphikisayo lokho ukuthi thina siyawakhonza amathongo. Ngifuna ngitshele ukuthi yini ukukhonza. Makuthiwa ukhonza uNkulunkulu lokho kusho ukuthini ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Umephiko ukuthi thina njengabantu abampisholo siyawakhonza amathongo. Hayi kunjalo nje bafowethu nasendulo kwakade kunjalo. Yinto leyo edaliwe ukuthi thina njengabantu abampisholo sikhonza amathongo ekuyiwona umenzi wezinto zonke asakhela wona ukuthi sikhonze kuwo ukuze wona ezokwazi ukuthi asikhonzele kuwo. Sibona nje bafowethu izinto siyazenza zenzeki ingoba silahle indlela yesintu ekuyiyona ekufana ngabe sihamba ngayo. Sathi thina amathongo awakhonzwa ayakhunjulwa. Hayi asingayisho leyo nto iyiphutha. Ifikile impunga yesintu kumina yafike yangitshela ukuthi hayi mfana ngokwesintu nangokwemvelo kukhonzwa amathongo bese amathongo kube yiwona ahamba aye kokhonzela abantu kumkhulu womkhulu ngoba abantu abanalo ilungelo okanye amandla okuzikhonzela bona kumkhulu womkhulu. Yabe sibuza ukuthi impunga yesintu uma abantu bephika ukuthi bakhonza amathongo ngenkathi behamba bemsamo befike beguqe, ngenkathi beqala behamba beyentabeni bafike beguqe baphahle babize bona, ukwenzani lokho? Hayi bafowethu angingageqa amagula ngoba ngemuva. Asizame bafowethu ngakho konke okusemandleni ukuthi sibuyele kwindlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu nomkhulu bethu nogogo bethu. Uma ke bafowethu kuqala nje zithi 15 December incwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu sizoyikhipha bafowethu. Ngiyacela ukuthi bonke abantu baweseke umsebenzi kaMkhulu impunga yesintu bawuthole bafowethu. Lo msebenzi uzobe utholele ukuthi ulekelele wena kuthi nezinto eziningi ozikhokhela imali awusezuyikhokha imali ngoba izobe isikhona incwadi ekunikeza ulwazi ngoba vele ulwazi luyikona konke. Asiqhubeke ke bafowethu subscribe ku channel ethenkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.